Hoy! Wala na sa mga picture! Matag na kuno! This is good. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm Abdullah Muhammad. Good morning. Good morning, madam. Good morning. I'm looking for a good restaurant here. Where? Good restaurant ba? Yeah. Di ba sa Mercado ra? Where? Sentros. English, little. Market. 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 This town? Yan dari kay in English. Yan dari kay in English. Ngidolman? Yes, yes. Indulman. What is the best food there? Best seller. Crispy King. Crispy. King. Chicken. That's very expensive, I think. Ah, 52? 15 oh, 40, 52 with rice. Mang inasal, there's a mang inasal here. Maki inasal. Oh, you know how to speak Arabic. Kike pa. Ha? Kaya sa 4 years in Saudi Arabia. Good. In Kingdom Saudi Arabia. Where? Riyadh? Pambato na yun. Alright, that is good. Yun. I think the breakfast, I'm not yet finished in breakfast. Hindi totoo yan. So, at the market, so what's the better? Are you going back here or go straight ahead? There. Go straight ahead? Yes. This road? Around, turning around? There's a lechon. Not that's around for me, I know. But we are here in the Philippines, I adapt culture here easily. You eat lechon? So mas lamis kirog na ginamos, di ba? Sus, kay ba mo rin ni Bisaya? Sus, kay ba mo rin ni Bisaya? Kinamos ba na wa? Bitaw ga vlog ko. Ayun. Ga vlog ko. Usay panganay mo ang kuan. Usay panganay mo ang kuan. Pinapahirapan kami sa kalisuday. Usay panganay mo ang kuan diri ba? Usay pangan. Kaya to ako ng endorse libre ha, libre. Palihog lang. Apolo Kibuloy. Mana ako ang kuan, Apolo Kibuloy. Katong wanted karon. Usay panganay mo kuan, ma'am. Sa panganay mo? Ay, mamalit mo mga kuan diri, matutik nga na diri ra sa eskwelahan sa masal na tari. Street foods. Pasko. Timbal, street food. Okay. Salamat. Shout out na lang. Shout out sa naninda dere, Kristen, Timbal. Mga uyab di ay. Ang uyab? Oo. Malayo. Di, ikaw. Yeah. Ikaw shout out. Shout out sa nagsakit. Shout out. Sakit tol mo diri hoy. Sige na. Bita palihog lang ha. Apolo Kibuloy na akong mga vlog ha. Palihog. Salamat kayo. Salamat. Kay ba mo rin ni Bisaya? Sana all. Kinamos ba na ako? Bita ga vlog ko. Ga vlog ko. Kasi panganay mo ang kuwan. Kasi panganay mo ang kuwan. Pinapahirapan kami sa kalisuday. Beautiful girl, I'll search on for you till all of your loveliness. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. You've made